On 10 September 2022, Hardwork Yana Yoknok Tainam. Hibak 6 p.m. Akung Moylak Yana X1 May. Duiwang Yoklak Baje M Saipa. 2. Achau Laija Ilak. Yana S Moya. 3. Hem Japong Loklak. Bracket A. Bible Study Committee. P. Youth Office Bearers in Charge Yana S Ngamya. 4. Poa Loklak Good News Committee. 5. Konyolak China NTO Fellowship Pastor. Ngawmi Nang Nausi Hipak Mayaliku Jane Moto 1 Timothy chapter 4 verse 3. 6. Bible Recitation Hipak. 7. Reading a Yok Yalak Hayam Nondok Jalak Pagan. Aba Nogari to Utikam.
Pasumudi abong pli ayang kanini. Nang mangsi hipok awa o iisi na tatang apoy ngam na ayan wala na kantung na ating laktung na changsi tung na yang palang sa lang lupu siya na yung siya para sa kong. Programanaya, Hen Japong Roklap, Brigade A, Bible Study Committee B, Youth Office Bearers in Charge, Nyana S. Ngamya, Cakay na Cakay. Said
chiến lần vươn lên永恒，高温浪费传播到底，激励高温chiến lần linh đề，往后进的真路意，而共mun sơ màu đỏ xinh mê，那样的大火烈爱，人类不为人毛追的 CPPY 我们mất từ Để xem chiến lần vươn lên永恒，高温浪费传播到底，nauya nau san传播久美，而共mun sâu的心，而非为你能着能住，路忘了我能没去。人类不为人毛追的 CPPY 我们mất từ Để xem chiến lần vươn lên永恒，高温浪费传播到底。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ
MC kaya mitisiwa tunggu nani kaya mitu. Forum number 4, Forward Lock Good News Committee.
mỗi lần là nhắm mấy ông xem pha bu tia bu tay đâm trông như yang áo xin đầu yên các ông không chừng đề chú ý khá là lần hata ba tay đâm đề ngồi ục thế mong mày nắng các ông này lạc về môi man pha muang hata ki puting me tuman môi là này các ông thế yop yang ayan kia teningo hata ki ayan namai me nang nau si hipak me lepucha ne moto se hata ki pha bu na au pa hata topic hata akyang nyu de lai wan de hata nang nau si hipak lepucha ne moto se e bu me akau cha de e bu ki hata ki tai na ni lai si pa me inang yang boy hata akyang nyu topic link bulan no mane hata lai si pa de lai yang nyan bu ma yang boy hata now si lan sahade ibu ki hata ki china to chine se chilalan hata ki yakama hata ma general kumkampu hata ki umna to chine tia hata me ibu nang now si hipak me lepu chane moto se akau cha de ibu ki ngina ge to chine se numana hata ki ting tambu de mongmyang ye te lak to chine se phai me kan ting le lak chine se hata ngau ye lak pe chane tam na ngau mực te Bible text te hata ki le da la ka tau me nang nasi hipak audio yi sine datam hapoi ngau me ni ngau me chia sa awang pa ngau me nyan pu boleh ibu hado tumane ni na hama dia hado me pai pu tang semlan chilalan nau yalan nau silan tuman mu hilan nang nang javan nang lingpu action nang kempu yakayak no nang nyungo wanglam nang laipu miklai ni nang ngaupu ngamik nang haaying pu lingpu tuisyo ai ha phai nang hangka ngonang ke nang ning da nang hatoki nang chang to ka lai do hado lasi pa me to mana chang sai to mana hatoki nyan pu nginang nang nausi hipak audio hi sine datam si bkhai hama nang hatau nyu ngok wang lam nang ngo ya he ame ngo ya nang sim nyu de nang isi pu ngo ya nang pu nang nyu de nang isi ya hama nang pai pu nang pa de isi ya at me ngo pu nang sim nyu nang sim pa nang ai ha phai nang chai nang nau lan phai nang hatau ki isi pu phai hatau ki ngo ya tumana te le ya hadawa tiasa ibu yici hadau ngamika au pe youth service ya lakai hawanda hadau ngamik ngauna alau kan youth service abukan nyoi mechi apo hadau sahame ngau bu yici hadau ngamika akan phine hadau youth taidem chuan wande hadau ki ngau pu ngaming ona hadawa ngau saham ngau chai saha hadau ki chai hayang boy tumana chailei pu hango yanang pu nemyang kama hadau ngau pu hangi mining ni tumana chai pu wa hangi mining hapoy ngau me ayin wang lam me lai to tau khong kampu ha sa hadau aun me tau ki short short me ngau pu hadau ngona ngau pu ngau me ayin wang lam me kan pu me ngoya hadau nang tai nyu ating lak pu me chao sa pu miang palan si sau me ni hadau ki ngo ya hadau me khosin sa pa mo na tuman de nanga answer nang hadau ki hangke gilak hadau de kan pu ngo ya si tong wan na nanga taw kan pu jeng ngo ya ba si nanga nang ni de nang answer nang chang do kawang da ating lak ya se wan de taw ating ya lak pu si nanga hadau ki nang khosin de nang hangke chalak
tawa hato ki khaksu ngo buja tawa ating lak pu bai hato ki ngo na tawa ai hata niam mai pu bai wang lam mai pu bai hato ki ngo na nga hato ki chan oklak chia kawang sisom kan pu me ating lak pu me chào sa pu me chào sa ngo lak hayang miam balan sisom me nga lep pu cha ne ngo tau na lep pu cha ne ngo tau si pu miang pam lam me lep pu cha ne ngo tau si pu ye je hayang boy hatau achai ki etau ngo hu nang ge hatau anya ki etau ngo hu nang ge hatau oleng nang ya to tuman ma hango ye nang ni nang anyu ngo wang lam ye mai tawa nyu ngo wang lam ye mai ngau pu ngau me ye mai nyu ngo ha yin pu mai ye mai ni hatau lep pu cha ne hang ngo lak lep pu cha ne ngo tau si pu yo ong pu hatau example ne ngo tau mai pu yi kau me hatau lep pu cha ne ngo tau sa to me khoya lan ngo na hatau youth me ngo pu achoi halana hatau khoya me ngo pu isi kama youth educative plan youth president me woyang youth officers lan iman ngiyang tawo hatau achai ki ngo hu na tawo au pe chong lak kai si tawo hatau ki youth tui ring lak thina se hatau ki tai ne tam tak si ipu hatau lep pu amai cha ne ngo tau si ipu hatau ti ipu ngona tuman me hatau ki pu o leng yanang pu ne myang ko ma nang lep pu amai cha ne nang hatau ki yongo oklak tan ngau afong pan alem tam nyit me yongwan ba de nyamelia yongwan ba de nyamelia si ipu dia ngau ku sai ji hatau mingi o ngau na hongi o ngau na ni alam li hipak pi me hatau ngau na hayang chillawe ngoklak ameng la na yo hipak ngoi sao me lila hatau me yo nga lubu ngau yo nga tiport hatau me pha ngo na tuman yongwan ba de nyameli bu kagalana imana chillawe ngoklak hayang ati mai bu wang hi sin ne hatau ki yong mai pu chilla amai cha ne myang la nanga lep pu amai cha ne myang la amyang la na hipak man ngoi pu te imana ka do nyu me pu ya na tai la amyang la na hang ki si lo lam pu me tak pu ni ai ha de yikan pu ya ha si pu ha yin nang yu nang pai jeleng pu api phai pu ha yin pu nang hayang nang chok mok pu ha yin pu hayang nang kawang si sa nang ngau yi chai pu mi youth service simha o se to nang youth service te ye pai alo pa kan de nang tuiling lak kiram wo lak chin tai ni tas wo lak chin se tai hayang youth service ngo pu hi pak ma wali wo lak chin se hatau ki akung wa hatau ki bulana kawang ye mong kalak ngo hatau ki pu kawang mai nang ki se au pe yi kalak nang kawang khum ching de payang nang kawang de miti siwa lak chin se nang de khonda kong ne tam bu yang youth service si pak ma nang de youth service te ye pai hatau hi pak ma kawang nang de lai na ate lai na youth tang sim nan youth na ya na silan tumana lepu amai jane ngo hu bu ni myang ka ma kawang de nyamali do awang ne kawang de nyam ha tuman muila ne kawang ngi pha ma tawa ku ne si ya bu atok phe me si so me jisu krista ni la ka jayo tawa ku lai bu yang ko la tawa chokom mok pu ya ka la ni tawa lo lam pu ai ha de mik tak pu yang ola jisu krista ata ten nang ge jisu krista da nyam nang ge ha do nyam me li pu phai ngo do nok sa pung chong me yoi pa da i si do Ephesians lai me to man hi pak pi me to man chai pu ha do ngola ngau sa ha ma ngau chu sa ha ma ngau atok me hayang pu nang mong chang me to man me chai lai pu hango ye nang bu me ang ma to man me
hado ki pu taitem lep pu amai cha ne ngo to si pu taitem ma hado wa cha jang cha pu ne myang ta la tau chin ne sa to ma na hado me awang ne nang ka wang de nyam ma li pu nang ma ngo do hayang amang ngo to man moi lan ne ka wang de nyam ma li pu phai hado ki e ngo pu ka da la na imana chin lo pu ngo la ni chin lo wa nang tai ching kan de nang kem yau ok la youth service ne hipakipang matau mo paiwan de ngawan de hato ki ngaw na yongwan ba de nyameli pu katalana yongwan ba de nyameli pu chilalana imana ayin chillo wa hato ki ngokla nanga hangi toy linghu nang ke hadawa ka wanga nang de lamnyu ep khala nanga doctor engineer ihu de ya po ka wanga nang de lam ep khala ni nanga business toy me nanga linglak tawa education tawa lai de yinyao okya boy tawa business line me hatoki alau phailai pu me tawa hatoki taila se ya boy ka wanga nang de lamnyu e phala hayang boy tumana ka wang de nyamali pu yenang yoye tai pu ki hatoki ling pu ni myang kama nang lamnyu a ye kala hayang nang de hipang mangoi pu nang de it pu hipang mangoi pe nang wang hinua hatoki ma daila nang kembua garin accident na lila hayang pidang me yayang nanga yakop yak phaye yang ma hum yang ka wang de nyamali pu yanang pu katalana chilalana hatoki ngo kala to chine satumana ka wang de nyamali pu phaye awang na hatoki mo hatoki ngo pulana ngai ni ga nanga lekpu amaicha leadership voi pa cha leadership voi nu cha na nanga hatoki kawang de nyameli pu kadalana hatoki ngolak ngonang afong pan aleng pan mo ma dat ngau Proverbs 10 verse 16 me toy mai ling pu hing hawa ayen ni toy mai ling nanga sa nanga yo ong mai nanga toy mai ling ngonang youth tang sim hipak ba nanga society de yo nga kan bu ni good news committee bible committee music committee evangelistic committee sa atoma na tamyang ngona hadaw tuay siya na nga yaw nga lani mong kowe hadaw ki nang hadaw ki ling ngo po ni miyang kama nang tuay siya wa kawa nga tokalay ngona haya nga nang hadaw sa hayi chi nang ay habay ching may mo to tuay may ling ngo to hadaw may inang tuay may ling po hinghawa ayen amayan nang tawlak ayen chillaw po nang hadaw kita tawlak nang tuay may ling po kaya nang atawa yung nga chillaw tuay may ling po kaya hadaw kita tawlak hadaw mo na ni hapoy anu anyay anu pauna nang anu tuay linglak anu chuday aching hango po hadaw da nang anu tuay aching ha jambling kama hadaw da 50% 70% anu nang da jam paula haya nga nang yutoy lingu po tuay chuday yan ang kalak hemlock ka ngo po hadaw hemlock po lak malak ataw ma akong sisaw malay iya nga yung ngo po part haya po nang lai po yan ang kalak kasi yan nang de hadaw kiye jam 50% nang de hadaw kiye kasi yan nang de hadaw kiye pau kala haya nga nang nok sa me chiya po nang ayen me wangay au piyo ka wangay yepha kala hadaw mo na tangsimlan chilalan tumana ka wang te nyamay libu pa hadaw ki ngolak chine nanggay toy may libu hingawa ayen mo nang nang tuay may hangsin lingengo kawangan nang da ayin chin para hapoy anu anyay anu paunang ni anu yong ay tumande ni chay siya tuman tokpay siya mahataw kiye paulak chinese tido lado tuay do kudo lapalo do ni hongam do hataw ki ilak chinese tuman hataw kiye kiem na kasi hataw anu ya hatuman ki kiem na hatawan nang da yapay lak chinese nang
lepu ameja kawang de nyame lebu pai hadoki ngolak jene ngangai dan ngau apung lem aleng tam lem de lai wan de hadoki ngok pu kadalana ni kawang ngau chai ngok pu kadalan de hangge busi nang lam yu me nang ma ye ya alak ni nang ma ye ya pe tai pu oklak kawang ngau chai ngok pu nyem mai ngok pu wan nyam de hadoki nyoi ngok wang lam mai ngok pu kawang de nyam le ngok pu kadalana hadoki ma ye ya lak ma ye ya pe tai pu oklak nang simyu simpalana sausi pu sanga sausi pu takatin pu hadoki ngoya nang kempu lamnyu hadoki kempu memete ipu yichi hayapu nang jongpu lamnyu hadomi ina hadome nang au pyo nang sanga sausi pu hangkanyu sipu takatin pu hadoki pu iya pai gala hayange ya sa no hoi au pyo yaho gala ai ha be nang wau tau si hai pu ni hadoki yok ye sangbu hadoki pu nang me iya pai gala 24 me nang au pe silang do ong la kai nang yenyam lak au pe nang silang do ong la kai nang yenyam lak hang ne nang kata ame hango pa pu yenang ame pien pu hango yenang ku pu hango yenang ni tawa sinya ye hadoki silang nyam pu hango yenang nanga hangi pau pude nyamlak hango ye pau pude nanga sinya ye hadoki ngolak hayange 25 me mokse mapu malak pa pai hake amyang lande wangyang wangi ki pai pude nanga mong ye sanglak nang pai jampu kadalan nang yubi pa nang yakcha ni kau tok pai sisome nang simnyu simpalante wang yu bukie atu amyang hatokie pai apoi hadome nang mong ye sangla hangne nanga kata amaile ngopude tawa cukup kema tawa ai hade yulak ne yo ong waula ni cholo lampu ne myang kema taw ai ha phe ngapu yo ong wawa hatoki ngola hayang boy ama hango yenang hatoki ku ekut daut nai kuledo ni tawa ngapu okla hatau chale nang hadome to mana kawang sisame khaksue ngopu kadalan imande kawange hadoki kanpu alam lili me ie numande pangpu hadawona tuma siso de paihapu atu amyang khongkampu ie pangatam nang ta hadolana angau chaipu hayimnan monang se hadoki pangpu hadau cha monang yongan ba nang yen anglak ie nang tanme yaine yetamlak yongan ba nang yen anglak ie nang tanme yaine yetamlak nanga hadoki cinde nanga yoma anglak tang simlan lepu amai chane ngopu example mai pu yikau me ngopu kadalana imana ni me hado ngau chaitam nang kawang yalak pe moiman tan beli nak ni mai lu tan kai mana iku example sing sepa hostel tu ko bang ni na sepa tunsa ma konya kai nyau na si kusi nang so ya sepa ko hal ko tu hok cha ka ti pi nya ma sepu he pan ko ku jenyu ko ngau ni nga ko cha ko ha pa ko sui na ko nyau nang pan na ti nyau la nang so ko nyau ko jenyu cha ka ti he sepa hat nyau yang ka uya hi ko hat ko ya ko ti nyau la cả yang người cô thì nhớ lắm lấy nào đem cả thế chứ tụi em cái nhớ cô nào cái ông chứ gì à số người ông nào sẽ có chơi mẹ là English rồi Hindi rồi nó chúng nó đợi mà cái đấy cô cứ lấy hết mày số người nhớ nào sẽ có lấy à chị hai đứa in số lại vào là pan là nên cô nhớ lắm cô tiếc cô nhớ không cô lấy xíu lại lên này hạt cha mình hạt nên là hạt cho lại cả yang cái tí mà hạt cha mà cho màu plan hạt nhi mà màu plan hạt đậu màu plan này xin ngờ cô cũng nhớ vậy
nhớ là chú nhớ cũng có minute 20 minutes chờ đi có là sinh nhớ cái này à có người cũng có tí vì nhầm lòng con này anh ấy 20 minutes nhớ cũng là nhớ Kulama aku ngomong ya. Serial number 1. Serial number ja. Saat demi ilak lai kabang bihok o Ifisya afong bok aleng pan ma peli ma pu pan ma bok te nguye pan ma peli tau kai ngau ting iya numan sengit hityanga hayanga kaksubu mongket yanga pan ma nga hayanga jingmai bungau amai bong damna dembu yasum yama sum yanga yongto pan ma bok hayanga to papai nyaya anewu ating lakpu ri hangiya lumana amyang pa jing ban fai gu lahan mai gu oklap topa yato ibunyi jai balan saide kawanga muiman ene Talai ani supa. Serial number 3. Serial number Alim. Saat demi ilak lai ifisya afong bok aleng pan ma peli ma pu pan ma bok te nguye pan ma peli tau kai ngau ting iya numan siang khit yang hayang kaksu pu mongket ya yang pan menga hayang chingmai bungau amai Pongtam ne dampu ya sum yama sum yang yongdo pan ma bok hayang tau pa fai nyai aneo ating lakpuri hang hi numana amang pa jing ban fai bu lahan mai bu oklap tau pa yato amen. Serial number 2. Serial number Ani. Kawang bihok o Ifisya afong bok aleng pan ma peli ma pu pan ma bok tumuye aleng pan ma peli tau kai mau ting iya numan seng hit yang hayang kap su bu mung kop ya yang aleng pan ma nga
Hayang chingmai bungau amai bung tamna timbung ya sum yama sum yama yongdo aleng pan nobo hayang tau pa fai nyai ye aneu ating raku tre hang hi ye numan ameng pa ching pan fai tu la han mai pu oklak tau pa ya do atau abang ngonam edit. Hepai bring kai ngaula pai kai wala kul oi pa sakpa ma ya ha pa ma ya ria hongli laksing ma yutlim ka mong mai tam laksing ma sa ha se tam nang vai ma men se laksing ma chia pe speaker pa ka se do